kiranuka igifite uburyo n'umwana. Mureke gukererezwa n'inkundo z'umwijima. Amen. Ibinyoma biruzuye mu mitwe. Sanga umuntu w'umusore nkuku kwanje ngo kararira ngo umukobwa yamwanze. Amen. Ariko muri Bibiliya umugabo warize ni Yohana, kandi nawe ngo yarize habuze ubumbura igitabo. Amen. Uko niko kurira ku mugabo. Amen. Uko niko kurira ku mugabo. Baba we, baby, mbere n'inyuma.
shuti yeme mbona na shuti yo ntabara himbaza Yesu ikicatandukanya na Yesu urupfu n'imibabaro n'urupfu cyangwa imibabaro naho nagera ndetse mu rupfu zabana na Yesu naho nagera we naho nagera ndetse mu rupfu zabana na Yesu ikicatandukanya na Yesu urupfu yeme urupfu cyangwa imibabaro naho nagera ndetse mu rupfu zabana na Yesu naho nagera ndetse mu rupfu zabana na Yesu naho nagera ndetse mu rupfu zabana na Yesu
Bwana asifiwe sana. Amen. Noneho nitwe twabaye bashitsi. Bwana asifiwe sana. Amen. None tube nk'abatarama kandi. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Duhereze Yesu icyubahiro. Hallelujah! 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 Amen. Dufite umushitsi wacu ukwiye. Twazanye. Bwana asifiwe sana. Intu zo kutuvangira mu mavuta yawe ukomeze. Bwana asifiwe sana. Nitumara dusirimbe. Pana gusirimbira mu kavuyo ngo nuko bateremo natwe twiterere. Bwana asifiwe sana. Mureke dutarame igitaramo gituje, gifite intego, gifite target. Bwana asifiwe sana. Nitumara dutanga umwanya, sibwo duhereze Yesu icyubahiro. Hallelujah!
tumanuke hasi Imana ibumugishe. Amen. Turagushimye kandi Imana, tuguwe neza kuba imbere yawe kukuvugira buno buntu tugiriwe, katugusaba ubane natwe. Imbaraga zawe zururuke, dutegereje ico utanga. Urakoze ugize neza, kubw'izina ryawe Yesu, amen. Bwana asifiwe. Ushimye Imana kubwo kubaha, Imana ihabwe icyubahiro. Kadusome tudatinze. Ndasoma. Amen. Vuga amagambo abiri dusirimbe. Amen. Kubera ko nyine nuko. Turasoma mu gitabo cy'umubwiriza 12:13. Haravuga ngo iyi niyo ndunduro y'ijambo byose byarumviswe. Wubaha Imana kandi ukomeza amategeko yayo, kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese. Kuko Imana izazana umurimo wose mu manza, n'igihishwa cyose ari cyiza cyangwa ikibi. Amen. Dusubiremo mutegere cyane ntindi busobanure. Iyi niyo ndunduro y'ijambo byose byarumviswe. Wubaha Imana kandi ukomeza amategeko yayo, kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese. Kuko Imana izazana umurimo wose mu manza, n'igihishwa cyose ari cyiza cyangwa ikibi. Amen. Twatangiye dushima Imana, katuvuga amagambo nk'abiri twicaye. Amen. Urakoze. Guhagarara imbere y'iteraniro ringana gutya n'ubuntu bw'Imana. Amen. Kandi gutoranwa mu bagabo bangana kuriya twazanye nabwo n'ubuntu bw'Imana. Amen. Kunyita intumwa n'ubuntu bw'Imana. Najya akiriye pastor rwose. Amen. Tuvuye gusoma ijambo ry'Imana riratubwiye ngo byose byarumviswe. Amen. Guhera ku byo tumaze kumva ubu nyine twabyumvise. Amen. Kuvuvutsa ukangana gutya wumvise ijambo ry'Imana, ariko ryatubwiye ngo buri muntu wese. Amen. Tumaze kubyumva ngo twitondere amategeko y'Imana. Amen. Yohana yaravuze ngo umuntu navuga ko akunda Imana ngo ntiyitondere amategeko yayo azoba ari umunyakinyoma. Amen. Iyo Mana ntayizoba ibarizwa muri we. Ikimenyetso kigaragaza ko neza ufite Imana nuko witondera amategeko yayo. Amen. Nta jambo na rimwe, nta gikorwa na kimwe kizosigara Imana itakizanye mu rubanza. Amen. Ibi ngibi ntabwo ari bijya bigezweho ku ma YouTube nimba na amapuranka nimba ari iki, ntabwo ari bya bindi. Amen. Ijambo ry'Imana ni ukuri. Kwa kuvuga ngo inyuguti imwe iveho gusa n'ijuru bo bikunja bikavaho. Amen. Ntabwo ijambo ry'Imana ari bitumenyereye. Ijambo ry'Imana ni ukuri kandi ntirizagivuguruza. Byose mwarabyumvise. Bamaze igihe bababwira ko kwambara nabi ari icyaha, urabizi. Amen. Babaze igihe bababwira ko kwiba icacumi atari byiza, urabizi. Amen. Bamaze igihe bababwira ko gutanga isadaka mu materaniro atari pasiteri uyihaye, ahubwo uba uyihaye Imana, murabizi. Amen. Ntacyo mutazi, igisigaye ngo twitondere amategeko y'Imana. Amen. Uko naho nsoreje gumuregera ikidari. Amen. Paulo mugume mutambuke dusirimbe. Suko. Amen. Hallelujah. Reka nkangure urubyiruko bagenzi banje. 99% muri aya materaniro n'urubyiruko. Ese siko kuri? Ariko rero mu gihe tubibayemo tudakiranutse tuzomera nk'abandi bose.
Imana itubabarire ariko mureke tubibemo tubirimo. Bijambo ry'Imana zaravuga ngo mugwanye satani n'abazabahunga, mwegera Imana nayo izogira gute, izabegera. Kandi Imana niyeraga ntiwoyegera n'ibyaha. Guhamagagwa ntabwo ari ibintu birebire, reka mvuge kimwe muri bimwe bigaragaza ko hamagawe uzobazwa n'imyaka wari umaze utazi kuri umunyabyaha. Amen. Ngo umukristo amaze kumenya ko umudugudu atuyemo ari rimbukiro ngo abura amahoro. Amen. Ubwo yagendaga mu butayu ariyo iy'isi ngo abura amahoro. Amen. Ngo baravuga ati noneho ashikabwira umugore n'abana aramubwira ati yeme uyu mudugudu turimo uzorimbuka mureke duhunge. Baravuga ngo umukristo yasaze. Ukuwo niwo muhamagara. Kandi uhamagago wasonye ibyanditswe byera. Apana ibyo pasiteri yatubwiye. Arige baza bavuga ukamuvuga ngo pasiteri yarazi ngo ukomeze ngo nijaha yabwira. Soma ijambo ry'Imana rizokwibwirira ryonyine. Numara ugira agahinda k'ibyaho umaze mu igihugu ukitakitamo. Wihana uhindukire urugendo rwo gukizwa rutangire. Tuzamura ibiganza. Haleluya! Hey! Amen. Tuzoja mu ijuru. Tuzoja mu ijuru. Wigire nabi, wigire neza, abandi ko baragenda. Amen. Hari abantu bazavuga ngo yaye ngo nje ngo zokiranuka ngo narashatse cyangwa narashatswe. Ni ikinyoma. Ahubwo ntuzobuge gukiranirwa kabiri. Kabiri rwose. Wowe unaniwe kwigenga ukiri umubiri umwe mubaye ibiri ngo urabasha kuyigenga. Wananiwe kwiheza umuyoboro uri wenyine. Amen. Tibikunda. Twigeze dusengana n'umukobwa twabanagira haruguru. Aratubwira ati none je ndashatse. Ndumugabo w'abana bagera kuri aba batatu. Kandi bakuru rwose. Amen. Nukuvuga ngo arambwira ati none mwe mushatse ni mwe muri mu gusenga neza. Namwe ati icece kandi ubizi. Nta makuru ufite. Ati ni ngenda nibwo nzosenga. Aragenda ubu nyine ageze iriya hakurya. Ejo bundi ndamuhamagara ndabaza ntese yewe bya bintu wambwiraga ubugeze mu mbaraga zingana gute. Arambwira ngo kurya twatandukanye nagunye gusubira inyuma cyane. Kubera ko nagiye mu yandi mategeko ntari nzi kwabaho. Kiranuka igifite uburyo n'umwana. Mureke gukererezwa n'inkundo z'umwijima. Amen. Ibinyoma biruzuye mu mitwe. Sanga umuntu w'umusore nkuku kwanje ngo kararira ngo umukobwa yamwanze. Amen. Ariko muri Bibiliya umugabo warize ni Yohana kandi nawe ngo yarize habuze ubumbura igitabo. Amen. Uko niko kurira ku mugabo. Amen. Uko niko kurira ku mugabo. Timukazamo abanyabwoba. Paul utambuka tubyine da mutambuke. Mutambuke tuzamura ibiganza. Haleluya! Hey! Mwakira ijambo ry'Imana. Twabarire dusirimbe gatoya. Nitumara dusengera urubyiruko. Amen. Tiyagira umuntu uvuze ipendo ko nuva mwamusobaganya. Mubyihorere dusirimbe ducecetse twumve. Uko kuntu wawe wacuranze nako gapade wari udushiriyemo ko muri iyi minsi senti yakunaniye da ari kwihangana vuza gutyo. Muhaguruke dusirimbe nyine tujitonze muri tumara urubyiruko twisengera. Amen.
haracari abandi bakora mube muruhutse gato turaza gutarama nyuma. Turanga iminota ibiri. Nicare turatarama mu mwanya muto cyane, turatarama kabisa kandi